Get yourself a Loot Crate. Seriously, you already missed out on this one. LootCrate.com. Epic wins every month. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal Croatian Streamer. Danas radimo video u kojem želim čestitati kanalu Nuni, ili Namiku Nuniju, što je prešao 100.000 subscribera. Dakle, svi znamo koliko je on to htio, koliko je on to želio i napokon uspio preći 100.000 subscribera i trenutno ima 104.098 subscribera, tako da veliko zadovoljstvo. Tako da pripremio sam ovdje jedan video, znači nešto best of Nuni, tako da malo pogledajte, malo se nasmijte i u biti to je to. A mi se vidimo nekom od sljedećeg videa i uživajte u ostatku videa. Let's do it. One, two, three, four. Two. Let's go, my friend. Okay. Oh no, no, I can't do that. Let's go, man. No! Objasni mi to, pa šta tebe boli kurac? Kako ja šta zarađujem? Šta tebe? Znači, ako me gledaš, ako me pratiš. Thank you. Thank you, and I wanna fuck you in anal. No, anal. Jesu to sise? Sise, kako si izvukao tako belu kosu, majke? Jesu to sise, samo mi reci pa ću ti reći. Ma sise jebote, si čorav. You are Namazan. What is that? When I, on your face, with this and go to my abs. Ne znam, ona ništa. Kak? I don't know. It's in Europe? No, it's No? North America, yeah. North America, really? Yeah. Okay. America. But you are so sweet. Listen me. Thank you. Can I marry you? Because I need a paper. I'm already married. What? I'm lesbian. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Jebo, majk, na šta sve neću naletiti, jebo. Jebo, na šta neću sve naletiti u pičku, mat.